Ti kani ke video ke ba menta ngan ring ban ngan pani ya ke jurnal ke ba sedang trade nado mentau benai hi hadu ba menta ke sengi. Ti kani ka account kedai jong iwe perlok jonga ita uboy bat yo boy hapo market lah hikai ngahi nado basdang ti ka bampor bahaya uru ti hadin pada onda ulanang ulah sedang bantret bat kei ke ba ngi dai banlan nakani ka video lane nakani ka jingle ko jong uboy kalong ba ulong very discipline ba hadu kata-kata haba ushim me katrien ban ula ba hero ban control yala de namar ya ka market ngim jula ban control henry yala de ngila ban control te kani ka de ka nuksa na banta jongpi baro ba ngide ban shim ya ka trading kum ka business kum ka gambling te mentangan peni ya pi kini ki trade history ki jongu te mentangan lej hane po history te nang ta ngan lej na kani ka timetable custom period te sedang ban trade ya kani ka account ka de na do ka shitarik hi te ladangi pej akas ngi shitarik okay pej mdan trade te hakas ngi artarik ro kadai Sunday klem don trade nanta laiterik kadai kasngi Monday kadai kasngi ka ba ka market ro kala pli tenrei hagani ka laiterik andang ila pej klem trade akani kasngi ro te usdang ban trade pada kadai hakasngi jongka sautering ngin pej te hakani kasngi sautering uthap lai pulai dolar kemud lai hajar tingka tu yonong sau pulai dolar kemud sau hajar tingka yonong tu usai no pada san pau dolar kemud usai no san hajar uthap lai hajar usai san hajar hakani kasngi kata kadai kasngi hakani kasngi sauterek kadai kasngi bar te hakasngi balai pada santering uklam thap pisah ni namar kadang dan ka tu ka balance ka bausa te hakani kasngi pada udu nong lai hajar tingka kasa tu ka balance barem te uklam thap shu usange no te hakani kasngi hendru tereng uthap lai hajar uyonong lai hajar hi tu uyonong lai hajar tam te withdraw pada nyo po dolar kemud nyo hajar ketika nyo po dolar ke bau withdraw te hakani kasngi nyo tereng pada ngin pej hakani kasngi pada uthap lai hajar te uyonong pada tang kat sau spa ai te uklam withdraw shu akani kasngi ui te ngin pej pada haka pratarik sngi sajan uklam shim trade haka sngi sondero uklam rung trade te ngin pej haka sngi monde biang ka shpau tarik te haka ni sngi monde pada uklam thap pisa na marka dan ketu ko balance ba men sngi friday te utrade uyonong san pau dolar hakani kasngi ro tu seino 100,000 te hadin kata hakasngi khat wei tarik pada kata kati kasngi bar te hakani kasngi uthap lai hajar uyonong ar hajar tam te uklam yo bansai hakani kasngi ro te hadin kata hakani khat ar tarik uklam thap pisa ai ru em pe withdraw pada hado prajar tam tenang ta uyonong hang ni kasngi uyonong nyawajar withdraw prajar uklam thap te hakani khalai tarik uklam thap pisa uyonong sawajar tang bau withdraw tang lai hajar te bat menta kasngi ka khat sau tarik uthap nil klam thap ai tang bau udu nong no ketu ka balance bosa te mentala da ngipej ba kani ke jurnal jungu pinyu i ba
Hakini kisngi nadu ka sauterik ka ba usdang trade hadu mentah. Ladang ipek. Overall ya ka PNL gujungu. Namar ngis ngutu ba utap lai hajar u withdraw san hajar. Utap lai hajar u withdraw 100,000. Utap lai hajar u withdraw pra hajar. Utap lai hajar u withdraw nyo hajar kumta terdar. Tenrei habang ngapet ikini ngapet ikini overall. Kalau long no kapisa ka ba u deposit hang ni kalau long mitang sisien kamdai bunsen. La depet overall hang ni kan peni ke deposit adu $6 dolar. Tambah nganga-ong bah kini ke broker thamai. Lada ngi tap $10 kumut ngin yo $R ka bonus ka dei $10. Lada ngi tap $10 ngin yo $4. Kalong ka bonus ka dei 6%. Te hang ni utap $10 tigamut kani ka $10 ka dei lang bat ka bonus. Tigamut ka pisa tra jung kan dei tang nyo wajar san spa. Te nyo wajar san spa pada ka dei lang bat ka bonus. Tenrei udang yo bansai pada pej ado laipo wajar. Te kata tang hapdeng arte yo. Tu uniu kena ulong disiplin ba. Ju jom trade. U trade sisien arsien laisien do sisngi. Lada u yo ro lauhen. Lada udo ro uhun usange no. Upej pada hakwe kesini. Te u update tek tanya ka setup. Lada ka hit stop loss ru shim. Lada ka hit target ru shim. Namar ban be malaki move. Menumla ban control. Bat nginem yo hero peak lane deep. Te ngiru ngide ban shim lane ngide ban boat. Ya kini kisenjam. Bangi de ban shim ya ka trading kum ka business. Res da ka tu ka pisa batang kendiat bangi la ban afford to lose. Lada do la jar mlilai. Henry lada de ban yo ngide ban yo asan lane Henry wajar. Kata ken jadi ke trading. Ngem ban gambling. Ti uniu trade pure intraday. Ti ka trading kam kasuk lada ngi buat iki step. Lada ngi follow iki proses. Uboy ulayo ya ki mistake ki jongi ki bangi trade apo market nado mensua. Utep balada u break iki rule unsa block account. Te uniru hot. There are days, there are times ba u break iki rules. Tang ba sisien ba u break iki rules. Ubulu lada ubulu unbulu tang itu ilai hajar tingka ula sange jule tamsho. Tikamut katu kadai ka drawdown limit kabau island lada ubulu ya ka akau. Jata kubli shibun.